When I was a yes. When the bonny beso. Because on nuclear video no timika the boys gyina kiri wa be wura me be kun. Obi wura ma mun kunu. Said ye wo ye wo niema kora no kunu se wo mfili. Ba ya ma wo kunu obedi twa wa abonten. Because what dan oba akokɔ nyini. Me ba wa soro kwa hwa start Bible na me soro ye pie because me hu ni se me kɔ boro kora me nyamfa so se me tie onkwase asem. Wone asofofo ni bi sere kwa wone hu na sa power so sen no a wone ungri. Owusu bempa fi de one on na ni show ya mememfe e no pretend ba papa owusu bempa no na adwen ma so ade se me na mabie nani ama na adwen akoso. Obi na ye pro wani tia se we ya bibiduro na ye de besa wo se me de wo yere begusu ko fasika bra wo ma metwe. Nti se wo kokasa obi anim se kwaku a me so me ka kire so wo anim se aponche because what kire matemdidie. For we don't be about Jude TV so. Let's show say ne ya na wo hwe Jude TV a subscribe mam nefa adoma no to o mami. Sano abrebia me de video fofo tuma unsaka. Ene me share oba kokudufo bi a we si ni twani kese a wagidin na ni videos trendy for now. Abi obafa bia no edin abetia ne Obofuor Sheila. Ene nso menya Obofuor Sheila wa be se me ni twetwe nkomo kakra. Efa social media ensem ho ne ensem a ono ankasa akofa aba na waka e bi de tag ne say ase obuade ase onwade ase oka fat oka no kore no ana se enye no kore no oka ene Obofuor Sheila wa pese me am tototo na no na magana fo hu no kore no me dia de Jude safo so Obofuor na et say Me dum na so e na me na dum wife papa Samo Sheila ensem bi na pese me busa na yima no me sew the crane am pefiri ho. When Agradaa will problem. Your mammy Agradaa. Your mammy Agradaa be. Agradaa. Two ni Agradaa be how does your mammy Agradaa be? Oh, Agradaa sure Agradaa na day. Infor Agradaa. They say we're prophetess. My part. Na ni po fie de me ni nya problem. Ni how bia. Ni how bia. Sir. Ni problem bia. Na one Reverend Obofuor so problem. Aba. Omu nyina omu fle me fie. Ti omu nyina me no bia ni problem. No be any problem. Obi anya madamfo na me sa antan obi no me sa obi nso nya madamfo. Ti problem no. Okay. And prophet Osubempa. Like when any connection bi na say we adwuma wo ana na wo ne campo. Ade ono wo camp bia na. Wona me bi saw. Pacho ono me nim no kra da me hu no mpoda. Me nim ba bia na asoro me nim no. Ti me ni correction bia. Samo. Na dey na nansen why video bi abeto social media ase o ka bi ma ono me ka bi ma hwan Osubempa prophet me nka nyesa me ka bi ma no me no kra me asem be ba na me yidi e no kra na maka ho asem nyesa me ka bi ama. Okay ma me ntim nko achi na Ghana fonti ase ye ma me Agradaa be ka se asem no omumie no asem no ne Osubempa court na obeko jail. Ma hu se wa betoto e enu achi abetoto bia ma ne se no on na ese ekọ kodem na ase ni mu kire eche se oso mbeko jail. Oh na se Ghana hase enti se kromfo etimi ye ase ye dia bata kromfo so na wadu police station se me be che kromfo atomu a na se police fo ni jira se wo kromfo no aba se obi ye kromfo na wo che na to no mo pene dia se ne na se police phone ma ha o mo ye o madwuma. Okay. What ya se asem na me kan hu ne se wonya ntem ase. Nya ntem ase. Agradaa meka se ye nyina eti kroma wa bu nkrofo a se ye ne ehu mpa yate. Okay. Na ono ankasa hu se ade na na oye na ye bone na o se wasachira because meti ha menim se mindi bone ntim kokasa masachira because me hu ne se mindi bone woje tum se na me odi boye nim na masachira. What ya se na oye oba basie ntimi nsori da bia na odi obi papa obi kunu atona no sese ne kwase a eti krom ha se me wodi me ho agro movement bediu wodi me ho agro me ye osei wakeka sansem we nyina to ho wotimi di nipa to wano
Me person me come chika kra. Eye Agradaa e bedru mebi ono wusu bempa be ye free ama ko ba afore ye kwa wona sorry. Okay. Dia na ma me ka bi ma wusu bempa ne se. Sofu bia ni krom Agradaa sa tam no fa ne honam se wo ko hwa nko be gye ne da. Sofu bia no be. Obi anje no. Ade ntina wo kasa. Na. Sofu bia la ni ha. Eya sofu nketo kra mo kra ye nti wo mudin. Sa tam na Agradaa ko hwa nko mo nje. Ade ntina e ma wo kasa. Because obi oye boni wo maame no ho too much because on said this said the free nyame ankasa te say reverend owusu bempa o say mentimi nka ne ye this wo no enti wo hu ni sese oye comfort mi konyame fie ti obegye no e na wokọbọ afọre ye de mfa ho nyankopon pusika bia e na obebọ afọre wo sesa wo kam no ase wo ba betwa se bia de bekwakoto abonti so be nde papa na nkasa oje sika no e ya afọre se odi ye so de che wo bebọ afọre be chire no o pese o de papa nanim ye den e be ye fom e keka nsem a ennim che papa ne se papa no na on na ye sika gale papa na on na wo hwe no wo keka wo nyina obi ehu na nipa hu se o ye obi bone ahu na se eta no e na wo keka nsa fe na aburo papa ne so wo gu nanim ase ono so pese o kire o se Yesu Kristo mpo emra ye be bono no ye be bu na men no o kire no bobre o kire se meni asomasi enti ono so mfa se ye asore no nyame nipa wo ye no to nche wo ye nipa. Okay. Enti ata no e na o ka se ne meba ofie e na oba nipa wanwura ofie e na so eniema wo aye no nkrofo hu ye na odi akokọ enti court de se ye di asem no ade na oba bonte de na una asi so enti obegina wo se obekọ jail. Arekọ kan no ne nkasa ye num se wo se omo mudi na chi no esa the videos bi ba out a esa videos no mo de ba out no no begina so aye proof ehu na ye no oboa osuro obese okeka se video bi wa ye nyimpi abonten because video num no say e komre mu akasa video num ma me ne mom na say ye de ne to dance ne ye no when I was ye no yes when boni be so because onukula video num timi ka ne boys gina kiri wo be wuram ye be kun obi wuram am kun no what the boys na omo ne ho no omo guide no sanete omo ye police for se papa mu amra papa ne ba ye na ka se ofre police ba wo challenge se obi wuram bia mu kun no o boys dey no dey ne kuta omomfa nku no wo de watototu ama o boys no na se papa no so papa no okọ no wanfa boys bia o eye na kola bia fe na duba echi no omunyi ekọ ye nya boys bia papa no woni boys bia wo ye sofo enti boys e on say asori nketo boys no mu ya asori friends asofo nketoa na mu di echi wonu woni squad bia la woni bodyguard bi papa no nya so won se asofo ya omo ya so na obi ahunhu no won se papa no obi ahunhu no di na chi sada David ta sorry boys no ba wo de wakofa nkrofo aba beto atoto ntu ama omo se wumpo wa nko je won na be ko je si eti kroma ye hwe nti anything na ma wo gina so kan sansem no anu na me menka bibia nkyere no kra na me kyere ma adwen to kyere wa adwen se no kra na ade to bia da okay o se ne nkofo ne gina chi no ebi tina TV so ididi papa na tememre bi etwa mu san nkofo na no san no mo ye adwuma bo mo pa no kra bi za o se san bo obi o se na chidifo no mo di ono na chi no no mo ne ye adwuma mo di eye ono no prophet owusu bempa no atem san nkofo na no san no mo ye adwuma so what you say that me ntwa wono san nkofo na wo kan fe me wo ne me ye adwuma te se me Obofuor de me kan okronti se wo ta aduane ma me nne na ade chena wo jimi ameka a kire wo okay ba nkofo na no mo ye adwuma no mo no na nyansa ne sikani bre kakra edi wo machi enu nti na ase obutu wo mo so ono ne ye adwuma tua ne ka onse ma me no so ayi no ho ba akoko nyini pacheto ti honim kakra no nyansa ne ani bre sesai na won se obi wa na wo kire na wa bodam me metimi a boys nko metimi a bobo bi di be hu hia na se aho kire nti ma me ne tena wo so obe ka no otie won se ye obi wa no ho kire no ba onfa na ho kire no toto form se because of me ho kire me nti me ndafo mo bi ntia me ba ye oni pa bi o ha ni future na kasa no wagimi eti so di sika kakra da ne pe woda ho ti sa ne nkola ni nyina sa no mote okay e na ogimi wo mti opia wo museyi a me na kola ba ko mle bi na odidi obi atem no kacha na kola ba ko se kodi na kola nse ondi atem wo pamu ni free studio wo bit my body minti me modin wo pamu ni free studio later no tended first tended
later no obehu se na kola ni di bem wo mu na omofo anu di atem no obedidi wo matem na se ono onim de oye ohu ni se nipa wo metimi agime no wo emitimi agime no saa niema na ode boys ni fa ma na wase boys ni nyina din enne boys no kora se duru ba bi na so ye straighter ye engine ndi biem baby wo ha ese adwuma ya mfa no because ye engine ndi wodi krofo akonante da me na mefa na be wia me okay nti no mu nji o mu ndi ti se ma boys no mu di echi baby o benya adwuma ye na eden just obi a na adwuma ase onye obi amfa no na wafa ne sala okay ye free ho ne mbra even eyoso Obofuor ho wo se Obofuor ne osubempa wo problem bi ne kura bi wo za mama ka asam cho me se me ka asam ahu obi o say listen be se me hu fact na wo mu no tie ye wo obi o no ma wo town ba wo hu obi ha wo town ba wo hu ba se oni ni me ko ba me obi asama me kan say sofo Kennedy kasie bi saa so TV video ekura be gi ni nsem say ye den saa sofo no asofofo ni nyina ye ade a odi akire bre ne ho ase gina ne naso me Obofuor Debbie Kennedy no okay and I say Obofuor ye ne di ne birthday no onante ne nan so me de me hwe video no bi de mani ona no ofa ha no yese ne onam ha no yese bre no na mo heda de na kunturo ye bo mpa ya mamini se ya no mbo ndua so no ma bo mpa ba wo beje di se Kennedy ne be di ne birthday Obofuor ansi ho wansi ase obi on ne koba no ne ade no ne wife kola no di akira wo ye wo onu di ne birthday wansi ase enti sofo oni hu adwempa no on na yes ade because ye ne se ne wife de no kwa wan frɛ na obae wone asofofo ni bi sere kwa wone hu na sa power so sen no a one wongri wadom no wo soro che na wone wongri because ne niama fun bi o no ma wo ndi akire ti ono nhia owusu bempa fide one on na ni hyi o ya mememfe e no pretend ba papa owusu bempa no na adwen ma so ade se me na ma bie na niama na adwen akoso wono wasofo bi wo ho no ma wono o ma ni nhia asofo bi wo ho aba wono mo an san akoba obesere na wonya proof ni na wo he wonya saa asem ni na wo me ya Obofuor okay what you say enkyere me sa ade na me ka no obi na kacha na me proof mani na me de behu ade no wa be pese mu o magana fo hu asema me ka no be bisa me evidence o me nya ba me sunsu me ni nyina minimum Obofuor na o mo nya emfa nya hwe wonya o mo ba kwa yesesa wansere a wono e ka wono kono ka Ghana ha nipa nyina onna ne ye mpreko nkanka bi enoma ne ntumna metana ne tiri so na pampa so asori dan no e ka wono kono ka ye nda ne ye ho ne metana na asori dan mo ne won bu ye pasa na ye se on se Ghana ha yi be se ya adwene na emre ne won bu ye nti so hu se wo osofo bi waba na wo nipa do so sen ne de ne na gina ye na wudi na tem dodo mendi na tem me ka no kura che se na ho toto se wudi na tem Debbie listen o pa on best se me o de on fa me say no lie no fa masem obehu de nyame be ya ma on tesi asem na ewo mu no on fa masem because se wanja ye ni bre one day nyakopon na be yi ne so haban because onya papa kwa o me ka tem se nipa onya papa kwa akwa pempolo be nya case on ena ye che no edu se ye sika sem no owusu bempa fa ho wa akoma aga ni sika mu hu se camera bi ba abonten akwa pempolo ya yes mu hu se bempa ne koyi no onye one koyi no o ma sika onso ye be yi na sika sem aba o ma sika ni bi mu hu se wo papa na be gina abonten na o de camera bi atoso dabi obi ante akwa pempolo na akasa ne tena ade na papa ne ye ne fe na o be kan ye say Obofuor a ko be sesa ne camera se wo wi ase nyina prison for twam keke no mo 11 city wo twa se wakoyi prison for makoma 40 something so boa ko bi anim bi me so wo che otofe o de camera be si so tofe o de camera be si so o kan wa say you ani kura me nyi mani no kra mi ka cho no wo bia o tie no kra na se mo be ka se gay waka tofe o de camera be to so o ma de kwa na ne yere kura wakoye shop ya ma ko de camera di na chi se Ghana fo bo so aye ade o ma ne yere obi a na yere wo so ne to kura wo se wo so to na mi ntwa na nipa we wu na yere mpo de ne bie
Now I watch one city of Cotorian. Hey, Osaa, when take your break, what? Say, you see a Percy assume you may a Pentecost near one go. Young son, ye cheap. Now, we're more dear, or Munjay. At your queen. Well, very Obofuor. We already was suma. I don't assume I'm not make a because assembly Say can me na be me ka wona wo kana me se na suma. because of when it was in me who choose so be say we are synchrophone penikulo Ghana hankasa no so we are de no be aba se ye che no mpacho se ye che me am mfiri fie se me kodam a ye pere ye pe uni one city ni nyina me bed ni beka koto mabusuafo so enti wo de amunjae na me nka me no kore because wo se ye de adwene to nkrofo bi trim na nyankopon gye nyame ma na ye ko se yie mu se de nkrofo he oye ni ade omde ma ye num nyina omuku ye obi na ye pro wani tua se we ya bibiduro na ye de besa wo se me de wo yere begu so kofa sika bra wo ma metwe ade bi pacho nko eni mo ai Oh, kasa. yanko ye ni Se ne 9 pro no. oh masa obi na aya na ya asofo bi aka se seda frida Sine bia na hospital yale. enye hospital kra bibiduro bi kra champo bi kra tim ka se we de fa koye si No man is kakra. amaniska enso ye besa je ne kakra no business he obi beka so wusu bempa na me pese me kana man ka asem cho me wusu bempa sunsum mu na me hu no Enye ni kanso me nim na mi wi ase mi anka so Obofuor anka sa me mpa wura me mpa ho hyehye me nsore nka se sofo we ye senti me ko me nko me mpa sore me ba wa sore kwa hwa start bible na me sore apie because me hu ni se me ko boro kra me nyamfa so se me tie onkwase asem cash. it's true na me ka tro no because we preach now preach baby a me ko heaven no we preach baby a me yi mi botom sa me boton me gidi sesem de ko di banku a me abeda aso ba yepa esen se wo de ehunehun na be ba betom abeda bo so abeje me kwase makoda kom what ya say enti no sa mo na mo ya mo se no kore de mo mpe asofo e owusu bempa me hunu sunsun mu se papa no oye nyame nipa me mesew emre medidi natem me mabedidi natem da o wani boni bi ha na se oye on se mami bi ba social media bedidi natem saa ma ode abufuo ni yaw e ka se o kese nso ho yaw ma wanhwe obe kese eye me yase wo ye nti de nyankopon ahyira ne saa no e de adom no na kese onya abotre e quote bible e bompa ye sesa nipa na dwen so ate ase wanya saa ma me e no be kese ye me manfa ncha no o dem oh video ndada me didi na tempa me didi na temta kan won se wagimi me kan ye cash because me hu sa de na wo ye no oye nyame nipa o nanso wafom na wo se koma no ntina me ni obi akamp no na me nko obi nso camp da me emfa sika nchechene me nsansi engu machi because billions wo de mami enso me di what you say enso me di nti me mba o camp ba me hu sa afi wo hu se wache a obe collect se me ndi nipa bi achi na mababa yi ade anya so what you say na me hu se asan fa ba bi ese kwan no so ti me di nachi me ko na sorry da ba ni tambia me hu no se ade na wo ye nyame adwuma ye asofo ni oh se wo ye che no ni nyina enye nyankopon anamo no de netu e wo se nyankopon e ma sasan ne to no na nipa bi ese wo mu free na brabom e free ho because wo bagye di se Agradaa ho nipa bi e ko papa yi ho me so da ya asema me bekan obi beka se obi na be no se wo kan asia fa o gini free so ati asia ka papa no katre nipa ne se maami ni di natem se mema ni di natem no yo ba we dey say oni akwa ka kire me se wa woni wa ka kire me de menim o se ma ni di natem papa no ebi obi didi obi atomotimi frɛ eyeye etena se da bi me di nipa natem o ya ho brase ni ba bronsam bi na ma ye nyina di nanim ayefom se wo kotena papa nanim wo sunsum ho na mani kura masa wo kasa ano bepo o kasa wanu bepo o ti ufie kwase akoto bande be yi bia o kasa rough e na wusu be pa no e na wusu be pa masa o de na card se kure twa wo ho me do nyame wo be wo so Obofuor asem na wo kan mu do
but the say we conclude asam na waka ni na boni na to fa say ma ye ma me Agradaa hwe na say Reverend Obofuor hu nipa bi e hwe wa ka se bi sima na da na say obi chia wadofo se de na ye me rap me to ma me me ni adofo asem kakra futi kakra me be ma Agradaa Reverend Obofuor se ho ahwan yi kokwa ntwi na usu bempa mu nyam fo mu nyina nshi me da wase wendi atem what ya say we atem me ya me atem didi say atem didi me kama adwan say atem didi frizo Unya no ifru so yokai so yoko kasa so what ya say wo ba bema ne da wachi wasan wo ba bema oba kra kasa bebiri ba yemu se de wo ye wo niema kora no kunu se wo mfili ba ya ma wo kunu obedi twa wa abonten koso wada na oba akokọ nyini koso wo suro what ya say wonyo okay ba na mse wo ni bi bra wo ho ase sika de nyame de che wa fine me de se ubu obi na agye se wo ye den eye wa wo sika ekura ba bra wo ho ase sister se wo be kokọ se wo be ye den emra no enya nso wo mu ade be so wo be so afre ye nyina emra no be so wo Obofuor so me pese me kire ni se onjai tini ka che obi se nim se kwakuo enye hwe waka kwakuo nyame ne bo no nti se obi se no a enye hwe ba bere wo ase kofom enkwanhia wo wiase o se wo sika ne asan ba pressure na abeda wo so unim se odu birthday no ha se ya nipa ba beguo won timi serve ye na ho eda ho check na wo se man fa ntwa print am eda nkosho ya nkodi no France wo boa na sika na sa bro wo ase papa bro me mentan obi a o me kan wasema no chese metan ba mpese oba fo bu mpanfo na yankwala no yembu me se wo ka aboa mesua wo no because wo yesofo de wo ba ye na mesua free ho nti se wo kokasa obi anim se kwaku a me so me ka che wo so wo so anim se aponche because wa kire matemdidie na wo su bempa so me ka che ni se papa ba bia du no abonsamfo asore saa nya wonko an ye de ayo ye de abeye asuafo bebre ya twitwa ntrato mo so hye wo so se nyankopon se obedi nkunima court asem we asem masa enya asem calm down nyankopon ta wachi me de menimon na me nwrahye so se menimon no ma adwe ni wo obi asofo bia obi anu amerate se me hu no dabi enimi tiri me no kro na mafutuo na me di tumo Kaka me kame chiwo bibia. Mrs. Amecha na so ma mo ni dim bi timmo. bondino O da bi. Ni won dim. Sheila Obofoor akasa wie me de menka bi nyesa baba be third person enkrato abeto ho ne se wa pese wutu kwan country bia so no message wo se frame number na e wo ho na no memfo bia number abeto urgent pa seriously akwantuo country bia message say frame number na nkasa frame ambese obe fresh ankofo no na osika sem no anase bia bibi da bi on say yonkofo bi wo ho a agency fo bi wo ho a do mo ye ne se ye fa de bi push make won ti ase push ne che se on be ye kululu bi ba oduru ha sa do beba frame na me ma connection man we kwa nye connection genuine people sa wo koye adwuma country a omon kan kire me amin to me kan kire so be ko US it is only so frame na US na pa akode a me sra wo ja me frɛ but say eye country bia say Canada be bia person ko bia no me sra frame na ye mienu ye nkombo eye mani bresem pa na me ka kire wo no frame eye sikasem no wo fom kra eye urgent ukoye adwuma koye bibia enye fake thing na me ka kire wo no me sra wo dia beto ho ano no say wo de frame number na e ho na no why ena me ka kire wo se channel ye ne ya na wo hwe subscribe mami I never do man to all mami na abena de video fufuro tuma won saka why me pacho na share mami why but I say peace. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.